kurikira ikiganiro isi n'abantu umenye inkuru z'amateka y'ubuzima bwa bamwe mu byamamare n'abanyabigwi, imibereho by'aba ngaba, ibikorwa, imyitwarire n'imirimo yagize ikindura ku isura y'amateka. Isi n'abantu. Idi Amin. Idi Amin Dada. Idi Amin. Idi Amin. Idi Amin. Idi Amin. Idi Amin yari umufisi w'igisirikare cya Uganda uzwi nk'umuyobozi wa Uganda utaravuzweho rumwe. Yabaye perezida wa gatatu wa Uganda kuva mu 1971 kugeza mu 1979. Yiswe kandi mu mazi wa Uganda The Batch of Uganda kubera ukuntu yishe abantu bikabije. Mbere yo kujya ku mwanya wo hejuru cyane w'igihugu yari ku mwanya uciriritse, yari afite itangiro rito cyane. Yatawe na se maze arirwana mama we. Amin yavuye mu ishuri akiri muto cyane mu 1946. Yinjiriye abakoni b'Abongereza akajya akorera muri Somalia no muri Kenya. Byari ukwizirikwa kwe no kutava kwizima n'imbaraga byatumye azamuka mu mapeti. Mu by'ukuri afande cyangwa se warrant officer ryari ipeti rikuru ryo hejuru kumwirabura uri mu gisirikare cy'Abongereza, ari naryo rya nyuma ryo hejuru kubirabura bari mu icyo gihe. Yabaye umutegetsi cyangwa se kamanda w'izo ngabo maze mu 1971 yiba ubutegetsi ahiritse Milton Obote muri kuduta ya gisirikare. Mu gihe cya Idi Amin Dada ku butegetsi nka perezida cyaranzwe n'akajagari gakabije no kwangiza, yirukanye abanyaziya mu gihugu cye, aribyo byaje guteza ubukungu buri hasi. Niwe wari inyuma bidasubirwaho y'imfunyishizo mu Uganda ahapfuye abantu barenga 100,000 kubera we. Ruswa, kubangamira uburenganzira bwa muntu n'ikimenyane kijyana n'ikene wabo n'ihohoterwa rishingiye kuri politike nibyo byari kugasongera mu gihe cy'ubutegetsi bwe. Umubano mpuzamahanga we cyangwa ibindi bihugu byari bifitanye nawe umubano nabyo byahuye n'ibibazo ubwo ashaka kugirana ubufatanye na Libya. Ubumwe bwa Soviet n'Ubudage bw'Iburasirazuba. Igitangaje ntigeze ahabwa icyitwa Distinguished Service Order cyangwa Military Cross. Icyongeyeho yihaye dogitera mu mategeko abikore muri kaminuza ya Makerere maze anita CBE Conqueror of British Empire, uwigaruriye ubwami bw'Abongereza. Yanihaye titre His Excellent President for Life, nyiri cyubahiro perezida w'ibihe byose. Marshal w'urugamba ari Haji Dr. Idi Amin Dada, VC Victoria Cross, DCO Distinguished Service Order, MC Military Cross na CBE Conqueror of British Empire. Ubuzima bwe mu isi bwagiye akadomo mu 2003 azize ibibazo by'umubiri. Ibintu byose yabikoze ate? Urakaza neza mu kiganiro isi n'abantu. Nushima ibyo dukora, ntugende udashira agaciro imirimo amako yacu, ukanda subscribe, unabisangiza abandi, wandika nifuza ko twazakubwira aho utaha. Jya kwifuriza ubuzima buzima. Ndisaka Eshebe. Idi Amin Dada yavutse yitwa Idi Amin Dada Ume. Bivuga ko ashobora kuba yaravukiye muri Koboko cyangwa Kampala. Abyo na Andreas Nyabire na Asa Ahate. Umuvuzi papa we Andreas yari umunyamuryango wa Kakwa Antique Group. Iyi yari group yo kwironda. Papa we yaje kuba mu Katolika aba umuyisilamu. Nta bintu bihari bivuga ku itariki cyangwa ahantu Amin yavukiye, mu gihe amakuru menshi avuga ko yavutse mu 1925. Umuhungu we Hussein we yavuze ko Amin yavutse mu 1928 akavukira i Kampala mu Uganda. Amin watawe na se yakujijwe na nyina mu gice cy'amajyaruguru y'Iburengerazuba bwa Uganda. Mu by'amashuri yahawe uburezi bw'ibanze mu kigo cy'abayisilamu kiri muri Bombo. Gusa yaje kuva mu ishuri ubwo yarageze mu wa 4. Was born in Koboko, Uganda, and joined the British Colonial Army in 1946. As part of the King's African Rifles, he served as an assistant cook who proved himself to be an ambitious soldier. Yakoze ibiraka byinshi byo kugira ngo bimufashe mbere bamushyire mu gisirikare nk'umutegetsi wungirije mu 1946 ubwo yahabwaga akazi n'umuofisa wo mu ngabo z'Abongereza. Mu 1947 yimuriwe muri Kenya aho yatangaga serivisi kuri Infantry Battalion ya 21 mu gice cy'imyaka 2. Mu 1949 ari kumwe n'itsinda yarimo yoherejwe kurwana
n'ibyigomeke by'Abasomaliya mu ntambara shifuta mu majyaruguru ya Kenya. Mu 1949 ariko mu itsinda yarimo yoherejwe kurwana n'ibyigomeke by'Abasomaliya mu ntambara shifuta mu majyaruguru ya Kenya. Mu 1952 brigade ye yoherejwe kurwana wo mutwe wa Mai Mai muri Kenya. Muri uwo mwaka nibwo yazamuwe ahabwa ipeti rya Corporal. Umwaka akurikiyeho yarazamuwe nanone aba sergeant. Mu 1959 nanone yazamuriwe ku ipeti abafande cyangwa se warrant officer, ipeti ryo hejuru rya nyuma umwirabura yashoboraga kubona mu gisirikare cy'Abongereza muri icyo gihe. While he was part of the British Colonial Army, he started to develop a very bad reputation as somebody who would torture people during interrogations. People who were supposed to be arrested would suddenly end up dead. The British nonetheless kept promoting him. Mu 1959 yasubiye muri Uganda. Imyaka ibiri ishize yabonye ipeti rya Liyetona, bityo ahinduka umunya-Uganda wa kabiri wabaye umwofisa washoboraga kugira imyanzuro afata. Ubwigenge bwa Uganda bwazanywe n'Abongereza bwazanye andi makuru meza kuri Idi Amin Dada kuko yazamuwe ku ipeti rya kapiteni mu 1962. Nyuma mwaka akurikiyeho yabaye majoro. Mu 1964 yatorewe ku mugaba w'ingabo. Hagati aho yagiranye umubano wo hafi n'uwaje kuba minisitiri w'intebe wa Uganda na Perezida Milton Obote. Amin yakoraga amagendo ya zahabu, ikawa n'amahembe y'inzovu babikuye muri Zaire, bakabigurana intwaro n'ibikoresho by'urugamba babikorana n'imitwe yigometse kuri leta ya Kongo cyangwa se Zaire y'icyo gihe. Mu 1971 hakurikiye amatiku hagati ya Idi Amin Dada na Obote wari perezida icyo gihe mu Uganda, maze akora kudeta gisirikare amukura ku butegetsi, maze asigara ayoboye igihugu cya Uganda. Afata inshingano zo gushyira amatora yisanzuye kandi aciye mu mucyo kugira ngo agarure itegeko rishingiye kuri demokarasi mu gihugu. There were stories that the Baganda were arming themselves to oppose the government of Prime Minister Obote. Reluctantly, Obote decided that those Baganda that were arming themselves should be disarmed, and he sent Amin to do that. But when Amin got there, he used excessive force that resulted in hundreds of people dead, property destroyed, and the king fled into exile. Yateguye ishyingirwa ry'uhoza ari umwami wa Uganda na Perezida Edward Mutesa, anafungura ifungwa za politiki nyinshi zari zarafunzwe ku butegetsi bwa Obote. Yigize perezida wa Uganda, umutegetsi mukuru w'ingabo, ukuriye staff y'ingabo na chief w'ingabo zirwanira mu kirere. Mu mirimo ye mishya yakoze impinduka nyinshi, yashyize akanama njyanama mu ngabo kari kagizwe n'abofisa ku ikubitiro. Icyongeyeho abasirikare nabo bahabwa imyanya muri guverinoma no mu bindi bigo bibagamiye kuri leta. General Service Unit yari ubutasi bw'igihugu yasimbuwe na State Research Bureau. Staged his coup against Milton Obote when Milton Obote went to attend the Commonwealth Heads of State conference in Singapore. At first, he didn't kill many Obote loyalists, but in 1972, the year after the coup, hagati aho Obote wari warahungiye muri Tanzania yatangiye gukora igisirikare cye. Icyakurikiyeho Abaganda 2,000 bari barahunze baje kumwiyungaho. Gusa Idi Amin Dada yaje kuvumbura imipango yose ya Obote, maze akora udutsiko twabicanye bari bahawe amabwiriza yo guhiga bafashaga Obote, bose bakicwa. Mu mwaka w'1972 gubayemo ubwicanyi bwinshi, aho umubare munini w'abantu bari muri gurupe zo kwironda za Akari na Lango biciye iby'urubozo mu bigo bya gisirikare bya Jinja na Mbarara. Umubare w'imfu wakomeje kuzamuka cyane, kandi harimo n'abantu bavuga ko mu bikorwa bitandukanye harimo abayobozi ba Idi Amin Dada, abanyamakuru, abahanzi, abanyabwenge, abavoka, abanyeshuri n'abayobozi bakuru mu gihugu. To give himself these sophisticated titles, His Excellency, President for Life, Dr. Al-Haji Idi Amin, King of all the beasts on the earth and the fishes in the sea, and Liberator from the British Empire of all of Africa and Uganda in particular. And that's not just a sentence, that was his title. Uwo mwaka umwirukanye Abanyaziya 80,000 bava mu gihugu cya Uganda. Business zari zabo zagiye zifatwa
byikurikiranye n'abari bamushyigikiye. Icyongeyeho yakuyeho ubucuti bwose yari afitanye n'Ubwongereza maze na business z'Abongereza azihindura iz'igihugu cya Uganda. Umwanzuro wo gushora mu ntambara y'ubukungu wemeje ko nta musaruro utanga, ubwo wangizaga ubukungu n'ubundi bwari busanzwe burimo bumanuka. Kudacunga neza no kutizigama no kutagira ubumenyi n'uburambe zari impamvu zifatizo zatekwa kwa business zahose zizunguka mu gihugu cya Uganda. Mu gihe cy'ubuperezida bwa Idi Amin Dada, imibare n'ibindi bihugu nka Israel, Kenya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza yabaye mibi, ubwo yari yitaye ku mibanire ikomeye na Libya n'umwe bw'Abasoviete. Libya yamuhaga gufasha mu bukungu n'Abasoviete bahindura isoko ngari y'intwaro kuri Uganda. The people of Uganda coined the name Aminism. People were arrested, people were tortured, people were killed. It was a terrible period, unprecedented in the history of Uganda. Mu 1976 mu gihe ayoboye indege y'Ubufaransa yahatijwe kugwa ku kibuga cy'indege cya Entebbe, abaturage b'Abayahudi n'Abayisiraheli bafatwa nk'imfungwa. Gusa operasiyo yo kubatabara vuba cyane yahise ikorwa na guverinoma ya Isiraheli, yica abakoraga mu byo gushimuta ibinyabiziga 7 n'abasirikare 45 ba Uganda mu 1978. Ukwica by'urozo kwe no kutumva uburibwe bw'abandi byatumye amushyigikiye bagabanuka cyane mu mibare. Ikirenzeho ubukungu bwarimo bugwa na kondisiyo y'ibikorwa remezo yasubiye inyuma kubera ingabo ze. Imyigaragambyo yageze hejuru cyane ubwo Bishop Ruma na Minisitiri Oryema na Bofo Fumbi bicwaga. Abari bamushyigikiye bahungiye muri Tanzania. Icyakurikiyeho nuko yateye Tanzania mu matwara amwe yaho maze atwara ubutegetsi bw'agace k'Akagera kari hafi y'umupaka. Impunzi z'Abagande zari zarakoze igisirikare cyo kwibohora kwa Uganda, Uganda National Liberation Army, bafashe Tanzania. Ifashijwe n'izo ngabo, Tanzania yakabye igitero. Icyakurikiyeho igitero cy'ingabo za Tanzania nuko ingabo za Uganda zasubiye inyuma. Hakurikiyeho ko ingabo za Tanzania zafashe Kampala, umurwa mukuru, mu maboko yazo. Amaze kubona ko yatsinzwe, yahungiye muri Libya kuri 11 Mata 1979. Umwaka akurikiyeho yagiye muri Saudi Arabia maze agumayo. Ubuzima bwe bwose yagerageje kugaruka muri Uganda mu 1949, ariko atizwe gukomereza ubuzima bw'ubuhunzi abibwirijwe na Perezida Mobutu Sese Seko. Umutunzi w'abagore benshi Idi Amin Dada yari afite byibura abagore 6 barimo Miriam Amin, Kaya Amin, Nora Amin, Madina Amin, Sala Amin na Kyolaba Amin. Yatandukanye n'abagore 3 ba mbere, akekwaho ko yari afite abana bagera kuri 40 bose. Yazwi cyane nka Bachelor of Uganda cyangwa se umuhazi wa Uganda. Uyu munyapolitike yari azi no koga mu mazi kandi ari n'umuteramakofi mwiza, yari champion wabyo. Ku itariki 19 Nyakanga 2003 yaguye muri koma. Icyo gihe yitaweho mu bitaro byitwa King Faisal Specialist Hospital and Research Center biri muri Jeddah muri Saudi Arabia. Muri Kanama tariki 16 mu 2003 yapfuye azize kunanirwa kw'ingingo nyinshi. Umurambo we washyinguwe muri Lowas Cemetery muri Jeddah n'ubundi muri Saudi Arabia. Imana ishobora byose igume mu iheruko ridashira. Wakoze gukora iki kiganiro n'abantu, nyemere cyane tugisoreza aha, ahubwo tuzasubira ubutakundi munyabigwi cyangwa se cyamamare. Icyo busabwa no kudukurikira umunsi kundi ukanda subscribe. Reka nkubwire ngo naho butaha uri inshuti yacu. Genda isakara HB. Imana ishobora byose ihaza ukwifuza kwawe kandi ugire ubugingo buzima.